Jolene kamalamlelo tanya. Jolene kamalamlelo tanya. Sana wena umjolisa kuma bewa mina. Se into ekhale. Mara ona nga jolisa xikuzana. Okay, se legal life ne okay. Ile swa madala siyo yebe. Expoko kunjani? Ngona mjane manje. Sure, wena munhu loyi. Leswo ke mina lexi no yebe. Kambe namse wa ungani? Okay, Saturday. yeah. Okay. Yes. Ileso madala, ileso madala. Siyo yebe. December. What's that December? Langa panzeka kasna. Mata kuncina, phela n'wina mi twa honge mi ya ku pandzeni hi December yi relaxani vafana. Tshikani moya wo baha hombe. Hombe sa wena. Tshikani moya wo baha hombe. Ku na genge yin'wana yo nghena la pejini ya mina yi nghena ya ku rhuketela. A yi swi tivi na hi blog. That's why mboyi kha yi hungutana guys. N'wina mi dlaya loko munhu andla swa yena mi twa honge ho va bari or swin'wana. U nghena pejini rhuketela. Xiteke laha movheni aka old. Then mata swi njhani swilo leswi? Loko ku ta yo phunta na tifan ta mina artist letin'wana mi nga rhuketeli tinhlamba leswa swo u kuma ku u nghena pejini ra munhu susa nhlamba yin'wana and a wu n'wi tivi na bloka leswa a mi swi lavi ende loko ho hlangana ni ku nyiseni mina mura strong nsele lowu ni nga na wona ni loko ho hlangana endle swilo leswiya ni ku tiva ni ku biha swa serious. So loko nghena ka page ra munhu hlamula leswi loko ku ri wa opoza hayi ku u fika u ba tinhlamba ta serious se hlamala hey se ku lweliwa yena swilo leswi phela ho hungasa. Hayi man ni ngo mina hi December mi twa onge n'wina ni nga biwa so wana mani ka tika December lono zani ku December ni choose munhu wa munhu la nga ni baku hi album hi December a ni mi byeri mavunwa swo yele album ni hetini ko va ti touch up and the album loko ni ku yi huma ri ta mi byela ku yi ta huma ri siku leri yi nga ta humiroho loko ri xana mpundzu yi ta va vanhu vo tala va ri na yona. That's why ni ku December ma swi tiva mi ni nga challenge game leyi khale ni kha ni lava game leyi mina se loko ni challenge so mi twa honge n'wina ni nga tirha noto or ni nga tirha swo ka swi nga tshamisekanga ni challenge-ini so phela khale ni kha ni swi lava swilo leswi va kha va tsutsuma va tsutsuma va dya hansi va swi vona se ni ngo mina va ze va pfumela ku tala vafana va lava ku biwa hi beef le kaya. Sure. Mina ni lava nghoma yo ba ma se no sungula sweswi ne se na ku sungula ku promota album loko la ku ba mina bana nghoma 5 days yi nga yimi ta ba post December siyo yebe ntukulu wa Jehova na Sathani en'wana ti inaka mi twa honge ni nga challenge swilo ntlheni biwa. Okay na ta mi tsundzuxa xin'wana loko hi kha hi ta na ti-album kusuka le ndzhaku yes a hi biwa khale ka loko hi ta hi kha hi mara hi te hi kha hi ku hi kha hi ya hela se mi hleketa onge post a nga fika biwa sweswi ni ri December manetwa December yes xipoko va byela ku I be with December. Hi December yo panza testa sho yebe. Vatukulu wa Jehova na Sathani tshama swi yebe. So the fan ta music wa Xitsonga ni i khale ni kha na December so ku yi va kona mina na ta vona ku loko ni nga bangi mvula
loko ni nga bangi mi vula straight and loko ni buwini mi ta twa hi timovha ku tlangiwa ngomana swona mfune yes mara na mi byala lexi ni mi byalaka xona ni loko 2 days mi ta twa wange ni biwe mara December and music wa me sweswi wu cincini nyana a fana hi wona lowu mi nga wu tolovela ngopfu lero December ta mi karhata okay mara a no mi pfuxela ni khale nge se ze vulavula fane ni pfuxela tifense ta mina na lovo rhuketela na n'wina mi tifense ta mina because n'we mi opposaka n'we mi ni komba ku ndlela and n'we mi n'wi vona ku ngo swihoxo tifense ta mina swihoxo kun'wana ta chava ku ni byela n'wina mi vula straight because I'm in favor and mi ri mo ni poyila and hi laha ni lunghisaka kona so tifense ta mina na tifense to ka ti nga ri ta mina loko album yi nga bi ni byeleni mara swi nge endleki December hi leswo n'wana madali nkomu mo hi famba hi hungasa hi leswo